Enkuyanza y'abahagize nibo bashyire aha muzanogo timu ya Isinyo Town Council eri kusinga akabirebere ahagori itanari neza penalty nuko kwangura empaka za Rwamira makapu ezo mwa 2024. Timu ezibandize kugwa kikazi busha ahabundi omudakika eza burijo. Timu 8 ezamagombora gishaza ayisingiro North nuzo zetabire omukwanira empakezi kandi abasingire bahirwe ebicyoncho. Nuko identifying a talent. Icyakashatu umukimango kikopo kitu kikora omuhumuro. Omwanya abantu bokusiba ombibandano bagwisa kagwe nibanywenjayi nibegera mu mitwe mbi tubanginga sports harabari ya national aturyaha nimucyetegerezo cy'ikugamba mwene mpira mwani mwanyambarase impira n'umusha muri family disease omukaya aho nawe mazima mumengazana Ibyo bikiryaho timu y'abazane bo muri Mbara abaramusulite Baros bakashaba Yusuf Babu Mabare Hamidu Kamanda hamwe na Daniel Bukenya nibo barara betegurira kweta mu mpaka za Mr Uganda ezirabeho nyencyakare ahari Powers Body Fitness cyari wajara omuri Kampala. Abazana barikurengo muri 10 nibo bakuza kwetaba omumpakezi mu Western region training aje munonga twetebekanize empakezi ryo tuzakuzamu turugeremu abantu mukaga abo kuza competinga nana aba Kampala nano kwetorora Uganda yona ba sponsors mwena batuyambira ntubebaza n'abaryoke buzima tukibenda munonga mwize muteke mikono yanyu ari kuba mukiyetaga man power ya man ebintu bya body building mutwetaga kurya mutwetaga kunywa twetaga uzima kureberwaje sura tugenda kugera ubuwanguzi bw'amani mpaka za Mr Uganda tuzetegekebwe uburyo bumara ndagiye tujya abe Kampala muturinde mugenda kuturaba ikiva mu Western muri rogoka